adu ti plano mi para plano ti OWA DMW with the city government through our peso office. Plano for next year para kadigito yung migrant workers ken lalo digito yung associations. Iso nga daw dawat ko kung masapay ko mata amin-amin nga barangay ito Lawag City ket makabuo da iti asosasyon ti OFWs, migrant workers. Gami na po na ibaga kanyang naduktalak nga idigayang pa nagibubunungan ti alamin na di kiti benepisyo para migrant workers. Di lang talaga nakalista kadigiti organisasyon da iti na ikan ti DJ nakanaminan benepisyo at adigiti daddo mahandamit nagpapailista po iso nga sapay kumata deti nga umay nga tawen 2026 ket maaramid through the efforts met can help the federated ang federated OFWs and families iti Lawag City up. Sabi ko mata every barangay at danton. Recently at na buo nga duwa balatong sa mesa. Iso nga sabi ko mata umadu pay apo. Tapno na tabi pinasmed lati pa nagkakadwa amin ti pamilya. Kasi han lang amin nga DJ OFW ti membro, pamilyada pa inukwan. Iso nga mayat met DJ ken kaya time met nga DJ imbaga idi kwa ni RD Christian Ray season nga no adda yada doon apo Diyos dang paspasamak nga digiti kung mga floods and all insigida nga makaalatay ti data from the barangay regarding ti status ti OFWs and families apo ta damit benepisyo nga maalaga no kwa. DJ lang apo pelan ti update tayo between the city government of Lawag through the peso/MDO and the DMW and the OWA po.